Mizoram mason na tur ram rotling pulal thanhol hawa bultran Congress Party a sorkar lo kumsom chunga roi cheman Tuirial HEP project hi kumsang ni pariata Congress Party in sorkar na achan achangin chunzom le ania ngor taka hnathawh chauh zelin Tuirial hydroelectric megawatt somruk power project chu India Prime Minister Narendra Modi chuan December ni somparuk sang ni sompasari khan aizola aron hongta ani mason na rural yan Mizoramin amamo ani boka tun mat tingai to chuan phailama tanga power supply omlo wanga rei tak tak power supply top thin po alauzia omta Tuirial hydroelectric power megawatt somruk achang hian Mizoram chuan 12% 7.2 megawatt athonin adong meka mamawhzia zirin a label bok thin Congress sorkar masa khan Tuirial HEP project megawatt somruk siam dil na chu central a athlena central sorkar chuan pomin contractora nepco athlanghala heti laia Mizoram chief minister pulal thanhol malang na in Japan atanga chanpui na poisa mga saktur ani a May sangkha zakwa somkwa baruga Mizoram sorkar le nepco in agreement anzia ang chuan February sang ni paruga avaya zoman tura rawn ani Tuirial HEP project in ram amamo tur hi hectare sanga zathum somriat lai mai ania hi Ministry of Environment and Forest chuan July sangkha zakwa somkwa pasari khan phalna clearance ape ani ram hectare sanga zathum somriat achang hian project area atan hectare za somruk pakwa point panga mantur ni in tuin achim chin tur submerged area chu hectare sanga zani som point panga ani Japan sorkar nuaya overseas economic corporation fund achangin project estimate amount cheng vaibel zathum somruk pariat point somsari pani anron tum theya MOU po ni somni paruk thakwa sangkha zakwa somkwa paruk khan sign fel ani he project contract hi kumria chunga thokzo turin nepco chuan ma alangala kumsang ni palia zofel man nge antuma nabulchan na lungphum hi September ni sompani sangkha zakwa somkwa pariat khan CM pulal thanhol le Central Minister Sri thangtharte'n an phum dunta ani kumsangkha zakwa somkwa paria Decembera MLA in thana Congress sorkar laiin MNF in sorkar na anron siamta a tirah compensation claim thei mi somli paria chauh ni kha MNF sorkara compensation claim tu na satakin anron pung chauta a zangla dom nangya tute avangin kumsari chungzet na cholsan ani nuwa kumsang ni sompania na tho chunzom ani a estimate hi ennona siam chat ani a cheng vaibel se sangkhat zathum pania thozo anita ani tui khwa in achim chhia tur Tuirial dunga hwan le ram nei dik tak ten zangna domna an mu theinan objection le compensation atan in report turin pulal thanhol sorkar chuan kumsangkha zakwa somkwa pasari March ni thum khan notification ati chuaka dilna tam tak enfel ani nuwa ram nei dik tak compensation pek tlak nge ni an ngai mi somli pariat te dilna chau chu pomsak anita a kumsangkha zakwa somkwa pariat December tha MNF sorkar alopianga sorkar masachin felsa mi somli pariat tikha compensation achin felsak du tamai lava atharin notification ni somni thariat sangni pakhata achwale ta a aizole champhai atang te in atakaram omlo VC pass le revenue pass 30 siamin le huan pass lemte lein andil ta sup maya chung dil na chu MNF sorkar khan compensation pek turin mi sangkhat somni pakhat te dil na chu apom sakta ani heng mi sang chuang zet te hi MNF sorkar chuan
nepco te hena compensation peturin atita a uluk taka record te zirchian ani nu in nepco chuan cheng nuai zali somthum pasari chu DC nena compensation atan semturin a deposita balance cheng nuai sangni somruk panga chu a deposit du talo ani alabang cheng nuai sangni somruk panga a deposit du taklo na chan nepco in a soifia na a chuan aba khi chu forest area ani avangin environment and forest department government of Mizoram nena cheng vaibel chesom ni pali point somli paruk forestation atan an lo choi to ani ti in an in soifia ani forest department nena compensation and pek to naram chunga mimal nena pek non lekha nepco in an du talo ani forest reserve area hi central ta ani avangin reserve hwam chunga mimalin ram an nei theilowa state sorkar in mimal nena ram ape theilo ani ani na taka chuan forest department kuta cheng vaibel si somni pali chuang an pek to avangin amun ngaya compensation an pedobol ti na tluk ani hetiang hithil omdan ani avangin compensation phase 2 pek le chu thilni phung tura nepco de chuan an ngai talova mi puile nepco de inkara insha thiamlo na aron thleng chhota a compensation nya tu ten nepco na thok tu te chu an kem lut le chuak tur an danga an eile barlak lu takngial po an phallo Mizoram sorkar le kongdang bingtu te in bia in total ban po li ani chhota a ban chu li ni ma se compensation mukim ani ma lo chuan van tlang tang rual ti chuan project na chu khoi an rem ti ta chuang lawa total ban li ani nuwa po na tho thei ani tak chuan lo awangin kumsang ni pali khan central lama nepco thunei tu te chuan project cancel na thu anti chuak te hial ani pulel than hola shwai congress in sorkar na achan lo chung sangkha zakwa songkwa pariat atanga sangni pariat inkar khan Tuirial HEP project hi athwan opman lea congress in sorkar na achan non le sangni pariat atangin ngai poimo masaka nein he Tuirial HEP project hi chunzom le ani theinan chief minister chuan thei topin central lam thunei tu te bia in ma alangala January ni sompali sangni sompakhat khan central sorkar chuan remti puina approval achwale ta ani kumsari zet mai na cholsan ani to awangin amun ma de churam hnuai alo changzo to a tunnel anver sa de po chirdumin alo hno zo mana chutiang han then faile munle ma ben belnan hun adu rei hle mai kumsang ni sompani January thavel atang khan project na hi bulchan le tak tak thei ani ta chowa project na thar thole a han ni phat hian lunglak na tura har satna an nei ngala kum khat zet lunglak tur nei lova har satna an to nuwa kumsang ni sompatum khan sai pumram kwari achanga lunglak phalsak ani awangin project na hi tlwang takin akal thei ta chau ani he hydroelectric project hi kacharam ri depa omani a hydel project atranga marlam luidung kilometer khatve la hian Mizoram le kacharam ri omani mauchar le saibumram inkara he project hi siam ani a akhwana sanzong hi meter somsari panga zeta sang ani a fit zani somli vela sang ani akhwana bul thut chalai ber hi meter zali zeta cha ani a akautlang hi meter sompanga azawin azui chawa kan muang hian akhwana kautlanga hian kongpui zau tak siam ani akhwana leivung hi a volume atam hle maya a chevel tlang panga leide hi laiin dam siam nan hian an hmang ani atui khwa tlingchin hi athui hle maya kilometer somriat panga zeta thui dil asiama adil china hian tlangbok island tam tak tuitling hian asiama tourist mun poimo siamna atan mun cha atam hle a hengte hi la develop chhozel tur ani ang atui khwa zaw le thui mai hi sanga khoi punna atan du thu sam ani bok Tuirial le tuirini in fin na thlengin he tui khwa li hian achim thlenga
arwa tui don thleng a catchment area hi square kilometer somli panga zeta zawani tui khwana chaga hian diversion tunnel leiver pani lian tak tak siam ani a chung leiver te chu hetlang dung sei tak hnuaia hian akal tlanga meter zasari somruk pasari vel ve ve athui ani leiver pakhat hi po pen lovin atlang thla a pakhat zok hi meter zathum vela powerhouse lama lak pen ani a hei hian powerhouse a kol phetha siam chhuana tur turbine pani te chu a khovirta ani power project a hian tunnel siam lai tak hi a hau tak lai ber ani a tunnel hi meter ruk hol tlanga lian ani tunnel pani thui zong bel khom hi meter sang kha zanga somthum pali zeta thui ani vertlang satlia ani mai lova tunnel chung hi concrete cha taka lining chwa vek ani tunnel chung lam thuana concrete pan lai ber po meter khata cha ani powerhouse chunga turbine khovir tura tunnel lak pen na lai phei chu concrete lining ti nuwa thir cha taka thwa chwale vek ani diversion tunnel pakhat hi chu lak pen lovin atlang thla a tui khwana le powerhouse lam pe fel ani nuwa hei hi chu khar phui ani a manzui to lo tur ani tunnel pakhat zok hi chu turbine khovir na tur tui kalnan manzui reng ani furlain tui khwa hian tuya tam lutuk chang om thina chutiang tui lian sa kam nan chuan spillway an ti mai hi asira hian siam ani a spillway a hian gate pathum oma hei hi tui tam lutuk sa kam na turata na siam ani Tuirial hydroelectric power project in kolphetha asiam chwa changa 12% chu Mizoram sorkarin athlonin adonga abak 48% chu Mizoram sorkarin nepco nen achangin alechin ani tuna kan thlir mek hi powerhouse building ani a lein hnuai lama floor enge mozat a in phuma achunga hian power siam chhuana khol unit ni a oma unit khadin gol phetha megawatt somthum pe chhuakin an pani in megawatt somruk an pe chhuak thei ani Tuirial HEP project hi nepco ina thoka anwaya hian patel company chuan civil work an khoya tui khwa dam siamte spillway siamle powerhouse baga hnathawh tak per tunnel siamte chu patel na ani patel hnuaia hian SR le vijayta an omle boka chung ho te chuan civil work chin chu an kutken ani nepco hnuaia thawh hian bell company ten hydromechanical na zongzong an kutken vele thunga bell hnuaia hian pes ho an thok ve thung chutiang chuan he project hau tak zet mai siam puitling tur hian a hmun ma mi sang ni zathum zet chuan chhun zan zoma hnathokin an omchil ani Congress a sorkar lo chunga harsat na tam tak ato nuwa Mizoram roadling Tuirial hydroelectric project megawatt somru kol phetha pechuak thei chu peifel alo ni ta a India Prime Minister ngein aizol khopui achangin aron hong thei ta hi thillom om avani em kanram chunga keimani thar chuange hydel project atangin electric kan chi eng takung mai pathian ne na lom thu isoi mol molang u